Kangke me ipa pona lam thebanga la hano ne tum so notice je Assam Tribune kan ke pakla kon ek 3rd September 2024 ni la so puthak si penaan tak iduan student tumhan isi pilka ke me ku me tum hin kan kasini kangtung alam thebanga la hano je actually bangkela nilitum yang me ke pata ter ko sam sido sita nitum ada bang nitum mission kan kang hongdam bangkela lo je Assam Tribune long la so notification bang eklang iglo sita me ilitum council kan bang la so notice bang tipi da athiba so taxi han to je athena da isi ilitum da inglong so tum han anparata planes atum han tame la so war saike mission kusi ne tum all India student association mate abai tame ne tum dak hekono jela dak isi bangke students tum han so notice ateng lo kulotan te STP kusi paklang konco bon setame ne tum bang la so notice bangke Directorate of Tribal Affairs I think das paklang kon asila so Directorate of Tribal Affairs along panel tum data repon iglong lo je adake only STP tum han chop ke kali STH tum han tamit our side temala so scheme ba ke isi amen tipon ke lalo special incentive to STP meritorious students Ladakh website do www.wptbc.assam.gov.in Asi Ladakh notice ateng pen pine criteria bang nili pohipon ikut ko number 1 he or she may belong to ST community of Assam. Number 2 bangala hello student must have secured 80% or above in HSLC, 75% or above in higher secondary, 70% or above in graduation, and 65% or above in post graduation examination. Okay, number 3 bangala hello this incentive shall be awarded only to the meritorious students who have secured the prescribed percentage of marks or grades in the last final examination of HSLC, higher secondary, graduation and post-graduation 2004. Number 4 Bangalalo, there is no income criterion of parents or guardians for availing this benefit. All applications received by the Director of Tribal Affairs, Plain Assam will be scrutinized thoroughly and then placed before the State Selection Committee for approval of the final list of beneficiaries. Lasi Ladakh alang litum notice ki along criteria ke piateng de ilitum ST tum tam students tum STH tum students tum 80% HSLC long secure tum bang long no nikpo 75% higher secondary long ki undo na tum ta long no po 70% or above in graduation latum ta long no nikpo apna 65% or above in post graduation latum ta our side long no nikpo kasi ne tuma birta ba ke long no nikpo ngala amount junto scholarship along ki pipona tengke HSLC tumhan surikre po longi po lapende higher secondary tuma apana bangke suringko longi po lapende graduate atum han bangke suringko rapo long po lapente post graduate tumhan ke suri thongke long po nipo ase la so notice ateng pulo teng both ST plains and ST hills tumhan bangke la so para kenang sobdo la se thiek ban sab somet samit asamis alam theben ta ninge pon itta po athela da ST plains along tame nandu last year bang 30 September lasi unan ke laso website along fill up dun
unan ke provision kan fill up dun ko busi mane than pon ka to documents bang ke Ladakh actually alang lidum pass certificate pine anti ko marksheet na ko lakan ke alang to pass certificate kolonia alo enor ata cricket home usupi aphan salang ramdat ko ajulong ke news long tamik lang ada bang kenil tum all India student association ahin pen lakan te revolutionary youth association ahin pen tamik sodakan pinram lo athela ke isi minor arloso kan kichone lamkip na akan de la so porque proven lo nasi unan ke ne dum ta authority to han chuning ri kang tum je la so DNA test ba ne dum ta unan ke la so information long serak pen la so also fan justice long po kusi ne dum media akorte hin pen stame ne dum lamthina pine ponlo akan de pinram ponlo je laso apothak bang ne dum ta hoi news bang laso prang paklang contact thera ta hamne non justice ke long ye anam phan ke abang ke ne dum ta hala so ne dum arjab dum ko culprit phan bang ke ne blong alo pusi arjulong asila so culprit phan bang ke DNA test koribe ko to sila so DNA test ke nalang mes me polote ada anse ako mane klang thuela asila hala so culprit phan ta ne nang ji lada bang ke culprit tum bang ke lage munir kali posine tum ke ho BJP tum bang ke beti padhao beti bachao posi pubong sita me non alom lan rape and murder ke clan adu beta chinila blo ha kolkata pen kolkata tum non soluk sodak se dolan non tame le tum ka bi along bang ke nepchek lu pen popang samri khansi boribo sita langam lo bolte Ladakh bang BJP tumbang ison ban ke awareness reclaim campaign hanga de osomar to han pachali nei osomar to han safety pi nei osomar tum bang hem kan dukan se charli bustame hala data laso mentality bang thap thek thedal a sarkar be nomase lasi non ne tum da laso press conference bang ke hang bang lalo laso notice abang ne tum paklang sitame da ili tum council akhi hai tum bang si da pen paklang kon peda lahan lo mane beti padhao beti bachao badim make ane amen se slogan bachalo seta Ladakh ground reality long mai tlangle